generasi ini tuan tonggongan nih kapan lebih
Ay manokanay gual sayur matua. Itortorhon hita andohar ya sayur matua mangita kaganupan. Itu pagi Tuhan tanay bata. Amen. Ya kita kaganupan ni Jonon ay ba generasi ni Sindolok. Purba tambak dolok silo. Das ku silo kahyanon. Markitegon niya ay kanang kita tortorhon kita use Batara Guru Sindolok. Dua kali kita menortor, si ganda si gandua manini urat ni podong-podong. Nasada gabe dua, na dua batongon gabe onom. Ronom si ronom nini, ronom pudong si hala. Lape holy boy si ikan minodom, roh mause ikan jinala. Iya, lanjut terus.